Добрый вечер, уважаемый господин Рифат Патеев, представитель Российского посольства в Республике Словения, гости из сообщества Словения-Россия, дорогие посетители и друзья. Добрый вечер, spoštovani gospod Rifat Patjejev, predstavnik Ruske ambasade v Republiki Sloveniji, gostje, gostje iz Društva Slovenija-Rusija, katere še pričakujemo, dragi obiskovalci in prijatelji. Dobro požalovat na ruski вечер. Dobrodošli на русском вечеру. Это уже второй тематический вечер, который в конце лета организует студенческий клуб молодежи «Шентюр». Dobrodošli na ruskem večeru, že drugem tematskem večeru, ki ga za konec poletja prireja študentski klub mladih «Шентюр». Год прошел, и мы опять собрались здесь, в этом приятном окружении, в саду дома Ипавцев. Torej, leto je okoli in zopet smo se zbrali v tem prijetnem ambientu na vrtu Ipavčeve hiše. Vi še pomnite prošlagodni ispanski večer? Se še spomnite lanskega španskega večera? Тогда нам было жарко. Не так ли? А сегодня русско-холодно. Torej, se še spomnite lanskega španskega večera? Pravim, da lansko leto nam je bilo malo bolj vroče. Letos bi naj bilo rusko hladno, ampak hvala Bogu, nas je sonce čez dan malo ogrelo. Итак, почему в этом году именно Россия? Se sprašujete verjetno, zakaj je v tem letu prav Rusija? Это просто, to je enostavno. Потому что Россия является самой большой страной мира. Zato, ker je Rusija največja država sveta. Потому что она очень разнообразна. Zato, ker je to zelo zanimivo разнолика država. Потому что это страна с интересной историей и богатой культурой. Zato, ker je to država полна богатой zgodovine in kulture. Потому что о ней существует много стереотипов, одних или других. In tudi zato, ker v tej državi kroži polno stereotipov takšnih in drugačnih. S pomočjo muziki, танцев и коротких пьес мы познакомимся со стилем жизни россиян и русской душой, подтвердим или опровергнем слухи о России. Skozi glasbo, ples in kratke skeče bomo spoznavali življenjski stil njenih prebivalcev in rusko dušo in skušali ali potrditi ali ovreči nekaj splošnih ruskih predsodkov. Как и в прошлом году, мы сегодня постарались найти много общих точек, которые связывают Словению и Россию, а также Россию и Šentjur. Tako kot lani smo se tudi letos poskusili najti čim več skupnih točk med Rusijo in Slovenijo, pa tudi med Rusijo in Šentjurjem. И скажу вам, дорогие гости, мы много чего обнаружили. In povem vam, dragi gostje, da smo marsikaj velikega odkrili. Najprej pa poglejmo, zakaj je Rusija naj. Prosim. Rusija je največja država na svetu. Meri kar 17 milijonov 75 tisoč 400 kvadratnih kilometrov. Zakaj je Rusija naj? Zato, ker ima eno najhladnejših poseljenih območij, Sibirijo. Tudi zato je Rusija naj, ker ima največja nahajališča nafte in zemeljskega plina, zahodno-sibirsko nižavje. Rusija je naj tudi zato, ker se razprostira čez največ časovnih pasov, kar 11, čeprav so konec marca letos ukinili 2 pasova in imajo sedaj 9 časovnih pasov. Rusija je pa seveda tudi naj zaradi tega, ker se v tej državi spije največ vodke. No, ja, hvala lepa. Zdaj pa si poglejmo, kako izgleda
ko si ruski turist, se pravičujem, v Šentjurju zaželi kozarček vodke. Dobar dan. Kaj bote? Dajte mi edin glaš vodke. Kaj za vas? Što je to? Dajte mi edin glaš vodke. To? Jed. Jed. Kje dole? Vodka. Nazdravljot. Так получается, когда русский турист приезжает в Шентюр. Но такое се сгоди, ко приде русский турист в Шентюр. А сейчас проходим к песенным источкам страны, с которыми сегодня познакомиться. Zdaj pa k pevskim koreninам države, с katero se nocoj spoznavamo. Mi послушаем широко известную песню «Подмосковные вечера» Василия Соловьева-Седова и Михаила Матусовского, написанную в 1955 году. Slišali bomo znano rusko pesem povojnega časa Podmoskovnje večera, oziroma Večer pod Moskvo, kot je naslov pesmi poslovenil profesor Ivan Verč. Pesem sta ustvarila Vasilij Solovjov-Sedoj in Mihail Matusovski leta 1955. Se pravi, čujem. Prvoначально песня называлась «Ленинградские вечера». Потом, по просьбе Министерства культуры СССР, песня была переименована в «Подмосковские вечера». Najprej pesem nosila naslov Leningradski večeri, potem pa so jo na prošnjo Kulturnega ministrstva Sovjetske zveze preimenovali в današnje ime. Песню исполнит специально для такого случая созданий временный хор, который для этого вечера взял удобное имя хор «Меховая шапка». Torej, pesem bo izvedel prav za to priložnost ustanovljen začasni pevski zbor, ki si je za ta večer nadel prikladno ime, pevski zbor Kučma. Rukovoditelj Tina Pečar, torej vodi nas Tina Pečar, muzikalno je sopровождение молодой šentjurski harmonist Andraž Frece. Spremljal pa nas bo odličen mladi šentjurski harmonikaš Andraž Frece. Poslušajem, prisluhnimo.
Dragi gostje, se še spomnite, tisti, ki ste seveda bili lani tukaj na španskem večeru, kako sta se srečala šentjurski Svet Jurij in španski Don Quixote in imela rahel konflikt. No, prav zanima nas, koga je pa naš šentjurski Svet Jurij srečal tokrat. Ne, že spet. Kva boš vodko? Opet si to vidi. Dobro. Здравствуй. Здравствуй. Jedan glaš vodke za tebe. Да, конечно. Ja. O! Bravo. Servus, Marička. Pa ti danes tako govori tole, a? Lepo te je videti. Ja, ne vem, ja. Ja, kaj, zmaja smo prej spat, pa... Ja, zmaja. Ženo, ne? Ja, ne smeš tako dobro ravnati. Boš še kaj slišala, a? Ne, se je že vse čula, sem ne povedal. Ja. Kaj boš? Šmerci tako ponovati, če si se še To pa je... Lej, ne vem, en Rus, več pa ne vem. A, Rus? Ja. Lani Španc, letos Rus. Дайте мне, пожалуйста, еще один глаш водки. Ja. Ja. Dobar dan. Привет. Привет. Kakorkoli. Smem? Конечно. Konječno. Domačka, bom domačka. Tako, domačka. Naše domače petice več. Ja. No, gospod. Rus.